mo modern some be ka ye nyina ye dey abom party A party B ye nyina ye nipa baako nti ye nyina ye nka ye ho ye dey embom na moment ti mu de ho hia bone nso nye edi yesere ye politicians e madawroma moma ye nka ye nyina ye ho ye dey embom ye ne a ye kwoto abama mo no seven previous eduruma bi a de mo ka ye no ma mo wremfi frisa ye na ye ne kokromoti ekopia mo na ye de ma kwotena konwa ne so eti yesere se duruma bi a mo bo hye na mo hye ye no mo kwotena konwa ne so ma mo wremfi na mom ye nyina ye hia o ma ga ye ma yesundie e de nka bomu emra ye maimu ne mfa ye de ne nkoso ne animonyam hye emra ye nyina ma ready Jutu big gap 05549319310548931931 all reggae lovers moving streets yeko streets hello every next year you be breaking wabontin big gaps hello Ja. So kuma me premai. Me no wan eka say. Obietio. Papa ya odisia Ras Evans from Eka say. Ras Evans big gaps yankwe. Big gaps the set of Papa and a region and so I mean stuff for we get taking of Papa. Crazy world day and Papa they did a Mali city. And I come on there everything will be a cassava about one. It's actually in politicians no. Say they are about paper about 12 would be that for my that's your 2 year million. I chose them good the politician would yet and for sure on. So they were political people, they said they make a trade politicians want to be in that they want them to have a back. Just anyone now. The one also into a mighty Momo Pesica now, no Papa Mount for sure on. About where they show us them to about Melon will be out on the way in anything. I mean, sure about say hello. 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 Ajodi. Yo Raskwami Enkwe. Yo, big gaps. When you put in the idea. Ras Isaac, big gaps. Ras Isaac, yentewe. Yenfensi, epacho offset. And so abai babe boy ma doctor check on wakachoso variances, hormonal imbalance, menstrual cramps, ojo hwenyi. Umbra yonye nyina ne se otukosua ketua bi. Na nkosua nso bedo so ande be kire brae dodo a obeye. Na no so beboa ama fertility. Ne so etime boost no ama wona bantem. Eye offcyst. Me pacho oba bi ehia bi. Eboa wo memu ye ofremfremfrem. Olibido no be kosoro amefie wa ye de. Teje odie ye de mitma tablets ene ne suspension aba eno ye maire dro tatahwe. Shane so said Midpoint Pharmacy Limited. Umuma Panubia 0596607858. Sister Natural Spices. A 100% natural. Didi peche. Ye wakoko de aponche, udwan, nantwie, ene stew de ene ye fish. Me pacho ye ne ayenketenkete ye garlic akakadro ye jene ene yakabo mama no ayede. We de no monosodium no artificial colors. Uko jaswa ose me pesista or hinini nesie. Edum pampaso pz Roman Hill Bantma drum ne swami drum 0243585025 Dawood or say Driama Yaresa. Yadi ayensa Jimmy Kwatane Chrono, Yadi Bia Esa, Onum 360 no, now would day. Capsules no onum 360 now the ointment and so echichon we were just so ekrapa here 0241244012 Faith Omupate Clinic Prophetess Elizabeth Faith also pusa weni I am kroda ususi yade ebo so me so antehye we kunwa edroni ye kadwa de show tekrema se no de yade na hwefon se krikra ye wa ina makokoben en Christ otum Antioch Junction 0244583859 go fine ube grow fine. Why are they we now talk or get so to me na? Why am Joycam Roofing Company Limited? Yeah, Joycam Roofing Company Limited. Yeah, pre-coated AX157 cleansing properties. Ewe ye near menu into your bois. No leakages,
no rusting, no fading. Supreme concrete product, Alozin trusses. Me pacho, ye papa be estimate free near the acho. Open so more than some quadia. And yet den cry come as a soccer by and papa me, yani police station, then which touch my Henshaw Brigade. Fred Joykem, it was 0540 125 816. Kenken, a yen so croje. Ya watafuni road about room to Quataro so, or come about Kim. Onumpe na teko oborwe wudidi a wunhuna mane me pacho ebema moja no asekuliti kama Sompa Nkomo ya se depo kese ne wa he 0241449191 Gentleman Dental Clinic ye examination ye blesses ye scaling ye polishing ye filling we see gold we see silver Gentleman tafo ye wabripo total filling station echi hwa 0559139582 echanfo banse mayade nwane spinal injuries ukoto dwanwo nsaye otitriti ya ukokete so hunhuna mane se enkasem yade enko ade a eyeba osenem sa yade tise gonorrhea ninuanom otu ase krobia tumi a enwu a ba 0244988004 give us P capsules premature ejaculation and sawati egu ba no ho eni bema no ho ojunso emu ya oya give us co capsules nso ebetu koko na se kra de free moja de kekawo give us about mixture nso abetu malaria e de free ho 0543222470 TIME chai wanu mu ato ntontoma hwe de ade madadia e de abedua wo so afei wo ba ne ho sawansawa be manano rashes around vagina orifice me pacho a time HH 0244417669 we EP original brand t-shirt you plain white you red you silver you ash emofra vest ememu singlet boxer shorts 3-in-1 ni nyina ye obi KO adishimai Posa travel and tour build name Ipacho 0243510138 where your mama's choice your fufu mix body menken edie enyinada ewo your mackerel your abemudro and tentem gari soakings and so premium gari jodie 0244254202 Charlie Prestige Ghana Limited. Yadi 2 pure mineral water ediaba ensukrojen wo ye wo topon jawade abi wase a no anima benyam hye ne so nsu edia fa reverse osmosis nim amana ho ne die no egina brane 0538141360 me pacho oboase baby diapers enso ene de bo emofra eto ho ama wo mo to ho awese abrampa we he emofra to ho awo where your cotton papa bossy baby diaper yede eboakoda na ne ho adwuni say form na no so atumi abo 0240306394 yanko computer so adwadi imra na yempeja udi yempeja case number 1 estaments no free buy afon kwanta bema ye boni kura du aso ndie wa ma no ye friend Jeffrey apia hina so hina so Ramzia won wo free na wahia court obapa etesei ba chonyame adome hoye oba me Bible bodu e be focus ya ne snap de na ape e ba chompe Bible ko ya sorry me call word and fire famane word and fire pida bodin eyame estaments kra Bible sasa ma me beken okren kwa minitro unyame boa me Esther ba he ma de asem na asi amene abema bi hia Jeffrey hia no we mi hia no atonsu Kofi Jima side at iabem e hia 2015 den na mu hia na akonya ko hia no na mi ko school JHS na usia boy afu abaju sei ai na mi hia no nko school eti fi obanyem wa mo ja school no pe asem ne nu ba bia be ho ne be kwakwi said we gina na boje sen eti minute na e oni mitina kakra na ye tina ye bi mutie sofu mame premaini ohini adazwa obia tie o e ma nyinsen ba mu
because na ne maame nchen obi a na akọ school no na because mi wie JHS ni wie na nyinsen ne bae na wo maame we me dia me maame aka say afrim me papa so na papa so yare nti na me teme so amho e wa to suku fi nti na chese wa wo de ho enye se me am me de me na sa de sa tam ya so tu kwotena wase suidi me nya maame premine maame no so je o sa bre ne se ne ba no we nya yere asere modiamo menene tena e kwotena ne so ne maame no e de adwuma abogi sei first amishia no ye o so ye adwuma but me anyi se ba mo me hwem no onye adwuma bia na etiro ye de maiska na metini fie ne maame ne wo tini maame ne enu aduane ye bibia anyi se mtina mesoa mo na ehwe me eto aduane ma obi akwetu akotena be ma so na me so me na wo fie sei na mo 17 it's na me so mo boa me kakra ena nyi se ne ba ntimi me nyim ye kura hospital ne ma ne me so na twi aka o so anu kra dwe papa on tirim me so ano ena twi aka ma pa busu for me so na awale ato plate say makofa aba nyanzo so on to mention no kwasem intino se minima me ye ono fitin kula be motiti me manyini de enya de obetumi atwen ba bia akula boni se no akoye but still obehwe me eno me kofa ba no ko menyimi ya me woye onu twa hospital besi me soan na boy na ne ma na omo de na omo ye de no mo me so na twa hospital bill e ma me eso ho chi osan no dai ho chi so di meboa hey wo chi wa no dai mo de just jinidie ya go computer so adwadi mra be ma no wa meyi hospital na so na bi wo chi won na body say dey stand na hem efri akoye ani wo bedu rough abran pa ko computer so adwadi na mo dia mo 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni ba bia ji 21st clinic nko wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540311311 0540311311 next 21st clinic wo mu ye sciatica expert middle na na wote ho a why stiff sa no ono kwano no jama wa bre akos senior mensa ne menamu twetwe no emoye titiriti mentumi pon sori ho na enwanwa eno me fidom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture 3p garlic mixture ema moja edu mofusane no echi natural garlic papa bi ene edi aye aha na no na madam Fukofimpo ka kire me say he work natural health for bi bidro bi omodi aba ye friend 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketoa 3p garlic mixture wo kotojo ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebejane se hu edro yi enya mapemfo ema wo ma wo manofo anase nkoda wo nya nyamfie dumienu FDA agi adwade nkratoyi atum 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 02010000021 Away, this year market. You go from ginger meno, you different type of ginger me. Betobi, a pony, a fo, yatete so. Yes, our uncle come and be what Abyss Plaza. Femi che papa be a dummy comb. Share. Bashibi. Femi bango papa be a dummy sa. Share. Yatatu ni amane so bibia wo Abyss shop
Bibia wo abishop. Betobi koton. Betobi koche. Eya fofo la po. Yatesu bla Adesia Market Abyss Plaza. Bye bye. So what am I watching Papa Piana? This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to confirm. No one to me, but to my dear one pen. Give us P capsules. Over to us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer, no, not show bottom. If any give us cold capsules, say yes, see, I ran a wall, so cold did do nip a dream when in our posa a mamma and Tima Winja would name you. Wouldn't give us cold capsules, obey your free lawyer. Give us cold capsules And I give us P capsules. Hey, and they give us free. And men are what if you do what you do, Cronquan, Efa. Give us core capsules. A pin for a batter, one more menu for an inquadawin if you do me nunca. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo ni pedua biara pom den ene na brabo mu ne hian pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne se nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder brakasa powder siesi ni pedua na ba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkunate de ma ba akọ freduane anopa ne anwumre anafa enkunate de ma ba akọ warning sushie yeti anopani anwumre wobra wadidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Herbal Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 brakasa powder aduane san yedru FD ahwehwe sankratu mu agiatum So for mommy, and that you miss me be iPhone 34. Kwaku Johnson, where do you wire? Hey, so for mommy, iPhone 34 pa. Now toying. So me and share. iPhone na sonjo abegusui. Hey, Kwaku Johnson way. So for mommy premier ni pa no dey na kwa beta ma chinchina no. And remi ni be. So pe iPhone papa, eye AY Ahmed Apple World. So pe bako. Ana ope dodo atu aton. A free 6X, ekopim 15 Pro Max. Ubenya a free 64GB. De kopim 256 GB. Oton iPhone batteries, screen, back glass, AirPod, chargers. iPhone huniema bia. Bora AY Ahmed Apple World. Oton Samsung phones, Tecno, Infinix, and accessories nina. About a yam phones and swa. Bora hokoje bako. Anakotu bikoton. Omo trained engineers are. Omo ye repairs ewo. Sheshe AY Ahmed Apple World. Ewo Techiman. Kumasi station echiho. Taylor Lane. Ekwanye Saniko Market hono. Omo ni STC bus stop no. Ene di enimshe. Omo ben GPRTU. Ope car ties. Any rims and swa. Oto ni nyina bi. Fre 0549 020 032. Ebusia for ene. Se ope iPhone papa dia. Eye AY Ahmed Apple World. Kwa and I'll bring your papa. Adi, oish. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who's a daw complaining with sisini cocoa? Epe ajiwakade. And no jack a sepan and neck. You could debrel. A yama money mema. A yoku ni sisi drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na Edusa ya wasa se me brabo biye. Sudi, when come on mommy adwamo. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kone kwa judi. What kaki ya dan sunray. Obie timinumbi. I just a pin for. Kona woman kwadano for. Any the onye mfie dumi. FDA agi adwadi nkratoi atom. Hello, me dey di grow fine. Wonu mu atu, buntumi ni di. Wunim ni entira. Eba
sa na ekyerɛ sɛ yareɛ awura wo nipadua no mu a nipadua no pɛ sɛ wo kotia yareɛ no na ɛnam sɛ ahoɔne nu a ɛwɔ nipadua no mu sa na ɛnoa na nipadua no ɛde ɛko atia yadeɛ no nti ɛma wɔ no mu tu ɛno nti na wobɛhia grow fine herbal tonic a yɛde koko ayɛ ɛma nipadua no nuane nuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wobɛnya bi atɔn wɔ pharmacy ne bia yɛtɔn abibiduro sɛ wo pɛne dodoɔ mu atua frɛ saa ahomatrofoɔ yi 0244 596 532 ɔpemfoɔ deɛ ɔma kwadaa nofoɔ ne nkwadaa wonya mfie dumienu numu bi FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum Usisi na ya uya anase ukotodwe ana waya dwumaden ma emu etutuo okunwachi ana ya uya ana wudi achina wunya no aduro uti to be paiwa ma wo ya wo hwenye yi adwuma edi brefo ama waposo ene udompemu nyina ya uya se New East Chinese Hospital ho idie dompemu yade ebekokora emma biem waboboro ama udompemu abupen anase ukasa emabu pen uba New East Chinese Hospital a yede heat light ene agoponcha ene sadompemu yade nyina Fidia, yadi wura dompemu eyi yade bia hinta wo dompemu yaji sika kakra bi any side effect biala ma wonya ha nebra New East Chinese Hospital ye wo Kumasi Stadium Sobolo ya ben odefo asale pe betu afre ye wa homa so 0558799990 anase 0558799991 New East Chinese Hospital dompemu yade ebe kokora ema biem Abra, what did dear feel to do? Aden, Nansen, and so Quendiania ye dabroso. Ninquene na boom, and so for manapa, so for manapa. Hey, bra, a seminar no wakano, na secretness. Hey, tea, sister macro coffer by. On no one coffer sister spices, a big drasso. Spices are who do a sister dear big drasso, and none me intersemio. So filia pontia. Fishing choir. Fish flavor. Sako konso na oberia. Chicken flavor. Na so pese we stew so a. Stew flavor. So kon do beef wa. Beef flavor. Efe se wo pedudu to aton. And one is obeko edum pampa so. PZ, Roman Hill, Swami Market, and a Bantama Market. And can so CMB. And now Okanshi. Ubenya biwo. Friend 0243 535025 and now 0279 140940. FDA aji edwadi nkratwe yatum. Mama's Choice, your favorite. Yamba. Hey, see what they brought to our local market. Mama's Choice macro. But the bon coin they be now just for the divvy no when propose mamma Nyebekesha. For my dear mamma. Hey, Yamba. Oh my God, I love this. Mama's Choice macro. I'm not quite why you show my son's wire there. So make a true. Now they're crying. Mama's Choice, your favorite. Ubedisa. Dia pabia ni amapa wodi aduampa. Eno ni Mama's Choice nam papa. Ubedisa. Mama's Choice, your favorite. FDA aji edwadie nkratwe atomu Anyo, said ya frase, ya nantifa montine so, na ya trite ya pom, afiwe Sompa FM, 98.9, Sunyani, Sabakaya way, na ya nantintinite ya pom. And on the 9th of November, yenina yeshiem, anopano num, our post office, na ya nanti afa tunyan, a montine so, ya bepie coronation park, na a honey dra, yay, abiba up, any abiba down, abekoso, meche aerobics, yenyanim difua, o me kasache wa pom diho, edishade so say, Danny dear, Mount Pabuanya ready, Hadi Pamfo, Bank for, Etiafo, and a political parties in Sadano, Goloma Shifaya ready, Yama for Beba, Afeti Teneba Jagum, the best DJs, Amamon Pa, a peace walk. Kaidasha no said, 90 away, they're trenching Yapom at Yako 7 December, Akotwaba, a Yasum Biankwa, Abuafoni 3A core capsules, Miso fruit juice, 5G drink, Frimp of Vibes Recording Studio, Anna 21st Clinic. Walk with Sompa, Nantibio, Natinetine Wapom.
Oh, darling, you are always on my case. Down. Have you heard about Obuasi baby diapers? Yeah! What are the qualities of the Obuasi baby diapers? Okay. It can absorb water. Who can try? It is very soft and convenient to use. Come for him. Okay. Yes, Nana? It's affordable. Come for him. It is good to use. It is good to use. Obuasi diapers, papa near diabo, baby a veggie. Obuasi diapers, papa near diabo, baby a veggie. Obuasi diapers, papa, diapers, papa near, diapers, papa near, diapers, papa near, diapers, papa near. Use Obuasi baby diaper for the love of your child. I'm saying that Ghana must not introduce free SHS on the whimsical promise of a desperate politician. Many mistakes have been made by countries in Africa already with free SHS. Akufado, minya udeni, wiye bwe. Baumia, minya udeni, wiye bwe. Hey, Mami Jemfua, ne dena ma wani aji area we say. Minia, se me kaya dia free SHS ayama me ne me ma wo hu. Mami hu ne minya mpo. Esan dia na nado danko Akufado, eno Dr. Baumia ayenti. Se wo kaya bra, me kuna no hwe yen nyina efri mu no. Ane, me kai pa. Na ni daso nyina sa. Se me de me mami ensa ne nyina be ko school. Ekosi se na nado danko Akufado any Dr. Baumia at the free SHS ebaye. Sisia me mamiensa, coffee, esi, any kojo, any na kosko kasia ni bi. Minia, na wonim de ya no moeka. Omuso moba omuden sacha bebe mo. Ebe mo se omoba omobe twem. Ebe mo so omoba mbema ofo ni bi etua school fees ni bi. Hey, omo person mo yomade ni bi mo. Nti just why na ntua. Na why kwa ni free. Omo person mo ya, ye ni bi no. Esi nchen. No mo side omo connection man. Any protocol nsem yi. Say free SHS papa ya yemba yi koyo. Eno ti na wose eboy ahumodin bia say. Ye bebo free SHS ho ban. Na ya no mamba mbe say ade papa. Na nado any Dr. Baumia e dia bra yen yo. Anya free SHS for ya na mama ne nkofo say anya possible yi. Nanso se say die. It is possible. Afiwe, yet two about the above free SHS ho ban. Two mama Dr. Baumia, #1 on the ballot. Hey, boy, here. Auntie, Obakoko, TM try and come on the Sunday because he say, Adawo Doma. Me pacho. To got an hour soon. Me got what was wabi you. Miss Sonny be me free. I mean, Shiran. And now, or the near me free, I will cheer me. Obey shame or the Nima Bremi Bano, Kituano. Bema no heno. And I said, and someone come on Bema, you didn't go back. Many no mean. Many now mean. Ain't you know? Miss one here, me na me to sister mo. Ain't Bema ne ba. Adechi akasakasa, ena akasakasa na me sumete na me so. Ene me abet na mapa mu nua no Miss one mu fie, na me to me sister mo ampayo. Te me bet na me sister Miss one mu fie na bet na ho. Me kwa America che me so no si me mbla me bet na. Bema idi kan oba fefe.
wa me you free hospital wo so an be you wo to me sa fi mu bia mu ko se utwe se ko he mu kokko fi mu a ubie so mu ko esa ne wo sa beda wo bia modiam ka say me ba cho nti me betina atonsu be ma no sole a entokwa ene ne ebusu e dey ti no ne wo ko no woni e on me ku because of say wo kula beto akula ni 2 million pe na de ba wo ntwe hospital be wo ntwe ahwe wo 2 million e na kula ta de kakra bi na de ba nnuane bibi anka ho e na wo de ba wa me betina fi onu so a wa wo ma akula ni sika ene to kwatokwa sem no me ka so na so so onye adwuma ko fa no we ena me ankasa itimi so na edimi sa ko tu adwuma me to ha na be ma na ba no be fa akula no de nko me ko gina no abro mi committee hwede mu na ena me akra na wa me in hospital anya ne ho hye no de bia ntokwa wo ka kire na ni ma me ka kire ni ma me se ni papa otumi bu me ni makoda sinking beti me no da sinking beti na ni ma me so beti no ni ma me ni so no boy ni papa tumi bro na de be chi no da sinking obe ni no so no da sinking eti e wo family disease BT family BT couple family ene wa kwawade boy me ne be ma ne tiwo ena me sa osa me ne sa tena bi na sa anyim bi ena me sa ko fa anyi sen ba iti nyi sen ni mo na me so an say ma sa ko fa anyi sen adawro boko my lady we dey adawro ma mo anade we do pa chewo dia why asani where do you know me say who you follow tankasa hey, Polina, Debbie Polina, oh, my lady, say, be a conina for Baba. It's a bit too full. Ena, menene na biemu ena me kofa yesa nyinse san bai nyinse ne bai na me sakotena na meti omo ho a ne maame ye de adwuma ne maame ahya se ne maame to fos ne san tade de mo enti no ne maame to mema ti kama mam ewo no to no Dr. Mensa pepre so pepedie one pepre de bi oba no be kafi so onya dwuma bia na ne sisi a chidi ntin flag e si shape so me na me de so de ko achima na maame ne kura no ono otefa ko ti me so de ko achima ba you are say me so de ko achima na maame ne yeni aye de me de ba obi odi anu aduane nti e chire na me sakofa anyi nsem ba aye no miensa no ba ko mienu na second one ena me se me menyema menye gidigidi se obi won mo nyima ne ho o nya den intimate fie be me so le no yifa isidi me ko ka ene ne bu afu no odi mate da me kura me ko ka no ene otibitam sika no de ko ofama won fama me se me tam so se me ko hospital we ya hospital kasa aha che se me si me kuma aniema boy ni sister niema ofa wanchi me si ni niema ehuru esi ni maame niema esi boy ni nua ketewa niema de bi adwuma me tifio na me die no abai what is so me si omo niema ansa na maame ade amoji so papa ade amoji wa memu na ha mu ho no nwanwa o mranti amaba mamu nya adwuma o na mu fa nkuto ntwetwe ba ma twetwe na nya kire ni wo mo se wo na wo mbe kwasi adwuma nyina mamu Dr. Mensa baba die so de bra me se papa mu wa bia wo te Ghana ha ne enya adwuma penkoto twetwe ba ma massage na yethe ya wei wo ben kwasi adwuma nyina ma unu ya mani ma nyina no wosi wo be bibia ma asana me na dia saudi wo mu akowei asama ni skako ako hospital ayi bia hospital de say bi kro mama mi say menya skato ya ka so wo ba kokro bia nyini menya skato aduane bia che se meni abonti su ni ye lie na because me say onu se me infantini ti me abonti su na de na se ne de moment kwanta iran ya tie mu ababa won komo no de meni yesi na wo ye be ma nya dwuma fa nkutototwo be ma na nya ba chi wo de wo so ma no e mo abesom sanse nkwase adwuma abai we akoye no anu de o ma be kasa me ya fe me do be ma abiji
ya hwe be nkura na hwe mene ni mi si de ma ne bibia wie ansa na menyeska ko hospital na bibia ni na emu menkasa itimiti ho mi papa na mapa so yare bibia na mapa da na edine ya jeni to no stroke achina to nti eba eye serious e ne ko to pram so me ko no mo makra bi man bi ayo akula ba kwa na ofio eno sister Esther uko fia ya je for the oba ba fio ne be do aho kire we na odo na mu ni nyina enam na wo be ma wo to yema miska kra to je ni kra usu ni bi sisi ya me nua ikra oba na sini no ba ni bosia ma bro no fiti day one sika ma je fi me nua iwo no no etibi kra sisi na me dia ma no hospital ayi bia akra ne be didi o akra ne be ye de o me nua ya ena metu ya metumi takre no ma je abra no osu amenyanya adwuma no iti no na wo bia wo yimenyim no kra fo oba be ma no ekofo oba second one oburu ma me da abontene ma de chi abra na 8 months na we me se me pennam o ye kaminya de mira aburu fo ati de mire aba na kami primu na anu ara ma pam na tete buku no no de ebombo crat case no no de ko doctor enko oyi ni me da aba wa ho fese ma me sta do me hwe na mo kra ma ho fe fo ni hwe mo me wale na ma mo me wale na ma ne ho fe na boye we fo aboje sade aponche aboje se wonye papa wahini ni de all the nebe ma wale oh okay all the wakan de no wakan oh yes all the wakan de no wakan because we otobrosi kama pa obosi ye chiachia ahwefo ne atiefo a omohwe sompa adwumede awie yi eni kasem ne se da bia meka Dr. Mensa Herbal clinic asem a ya na obi wo ba bia wonte ase enipa bia se wo ba bia unya hawa odo woni kira ya na utimu ye wode kakra wahini ni adwumede yinti ame ma no bebiri na akora so anya hotoso kire se mikunu tete me de ade na memfa mani nkire ho aha enti ni nyina ne se ubenya obi a obetimi aka wasem ama wo wawie o na de me kan de efa ayalesa ho se yale dokuru obi tete no ya gunanimu ase ba bi ede na ekọ na ase ye de na ko wrong place a na waka aka na ni a na onya ba bi mfa ni nkira wasi da bi ada no na meti wo hini ni program na meti Dr. Mensa na hotedin di Dr. Wonder nka no e wo se ho no na mekọ je mayalesa enu nti mesrew de me kan da bia me ka me se enya hote ye ka hota obi a no hote ne ye odwan akwa atema ba o ma me ne didi ma ne bidie na me die ye ni bresem a se ko ba se yale eteti obi a nipa no ba bi ode na ni be kira ma na ho ato no de Dr. Mensa Herbal clinic nso oba ho a na ho beto no ena nyame aya sa de bia ka me ho akosi se si akola de se ko ba se obi bo bra na bra bo no e ko ye stand still na oya enyeyi ode to ha na to ha ofa ha na yesi ni sika se mu nyina na yade a se nipa no ma ye duro bi efe ne sasa aduru eno na ya na kristofo bebre na ya na mechirechire mu kire wo mo se so ye kristo ni a wo wakwanya pi se otimi dwale sasa duro ni bi because we kristo na danfo a na efe ne David a na oye konfo sahene no wono na odi nkan dwale sasa duro bra okoforo obere okaya Yulia afi moja ba ne nsa ho na afi ye na afi o se da bi gise me de adwora ha ban me dwale saseduro ansa na me ho afi peni ampa o dwale saseduro na wa ye free enu nti mesrawo enya wadwen se me ye Kristo ni nti me de me dwale ahaban ya yemfomoso u dwale ya ahaban ya nyemfomoso ahaban na u dwale no ahaban na ye obi an ne dwumadie ye wa ahaban bi wo no mo ampompo bo ye de wasaso na ahwete no ebi wo nso aye no mo koyeyem na akosa yale ebi wo ho ebi wo no mo nso aye de so yani ebi ni gu akura ahaban no ne haban hodo bebrebe na sasedura ye ka ho asemu de ye ahaban be nso ne ye ka bomu ne ye de ama obi atumi bi abedi na chi na ye di ninya onya sika na hye oba atomro se hwe oba de ye no oba ya ohini ni mon kanse na wonwale saseduro ni bi I'm telling you so wudwale bi a ube won say yes sa no man nyina ende se de ma ni dwale saseduro ene se de omusi fo omu di na nyasam keto a obi ato ade ama me agata wi na o kan yi Dr. Mensa se bi hu won tam anya ne se nka mabra beduru sa amre yi na bia ne a wo ye ne ye kama ede
enso ono aduane a wote ho saa asese bi wogya na yagu ho tiapete na wodwale sasedu ni bi na ohene ni nyame hyahye no ho animunya wo maame no ho ene adanse di a wodi se me makwan se nkofo medi adanse wa ka me nya bere kora na nka wo de ayo program yi enu nti me se obi a wabrabo I stand still as o pemo ana ufitali ana why bibi ankoye ma obe wo ho offense ye se opa ye kwa mabiu sa no ma we no mo no uhia se udwale aduru na aduru ni dwale udwale a me se ehia ahote wonya 7 days wonye na mo 7 days na udwale awie 7 days ni wie a na abohunu se de ye ka no enya ahote amasa agudie we ya ni bere 7 na mekan na bio mo amubie mo no mu kasa mo no mu bon halitosis and also your problem first impression begu animu asise si a asole dem adwumemu wona fofom ba bia empo oye be ma na oba na one wo partner hia na wo bie wo no mu kasa na wo no mu bon a odo a ode do na sote this feeling no yes enu ntimesre enya mo mfa sa de we ni agro Dr. Mensa wodura obi a onya sa halitosis yale bi no ye de ma ona so wi su no 14 days ye no ano no emom 3 days won ti cent ni biu enso aduro de wo so wi su no sa 14 days wo wi su wie se pe ubon se betuo se be me hunu biu na ko ni ka se wonya obi a wo sa de we hu aduru na se be wo mo as doctor maton ro sa manum kankan na nko se ya ma se aduro ya ye se tuufo anaju didie de enum kankan ba ena munu wie pi de enum kankan ba eno ma ete saa no de enum kankan ba unya indigestion e de enum kankan ba obi yimframa wa ha untimi ntra je so odwane ofuita kankan saa no ma we no mo de enum kankan ba na enso ye be mo odura be mo wonya free valve na fe wonya o digestion system na koyi wonum kankan se betuo se be me hunu biu yawa ne package ebi won so ye mama de so enti mesro de me pesa me kire ne se wontimi ma ya so ye kola ye delivery service delivery ne de delivery free ye betimi de abre o ba bia obi aso obole gabro kire ba bia emom abro kire fo de ne de enye delivery free wo betua posting fee na ka edo ni sika ho ne de abre o ba bi biala a wo bia ye betimi de edo ni bia abre o e na wo ba ya so ye ya ono so won sabe ka bi se eno da nche na sa nyame ache wo yefono de wa wo ba na fe akola na wo no wa hase enum nu bone wa nom ma ba bia waduro no aka to ne bro na wa sey kora hwe Dr. Mensa Herbal ne ka chiri kwaye ye waduro a wo de be fra akola na dua ne amena die a ontimi mfa drugs bia anka na no bio waje wo ba ne nkwa na wa wo ba fe sei na wato dwumu nyina bia ma no be bi ka afo dwumu wato bi na kwara na duru bra o se mehwe wa ma osia fifi o so behwe ma mesin tutu na fe de o pro o jinsemo a Dr. Mensa Herbal ne ki betimi amma wo duru a wo de be fra kwara na dua ne amana di a ukunu ana wo yere o de hie bi a odum no bone o ntimi mfa bi nka na no biu I'm telling you say se utimi yes ade we ye beboa o number no ye de tu dwa entempa ma hompre na fa ye number o mo he TV ne de egu screen ne so a omo betimi afa ne ntem a ye program nyina omo ofre na mo amutie radio no ene ye ka kire mo se sa no ma ya bobo so nyina bi hawo na wa amfa wo dadwere na wo hawa meto Dr. Mensa Herbal ne ke so a na wo ya a big mistake fi say empanifo so obi onum to na bi gina a kire pon so wontimi ko fe de pahunu bia se me ni ko gina a kire pon so de ye kan eye asem a eye no kwasem turodo akinye bia eni ho enu nti ya de number na etudwa ba bia wo bia wo de ne se wo betwere ye number se wa anka se waja pade fa ye number na tudwa ye na wo mo nyame pe wo maje wo mo no wo mo mfre ye da ye mo wa wo ma ohini ni me fa dance last week you free we see for man na obi frɛ ye papa pinmu bi ni mfi no kwa animu na ofre na chese wa honhunu efi ne nase edikosi ne ti so na ma anokre ni omode ne ba Dr. Mensa so doctor de adru kan no enura no kan se onfa no ho meche na anwansem ne se enura oba ya so ye no obi a wa honhunu na wo hwe na fu na chese nwanwa mi kra mi busa doctors na doctor nti normal me ensa ya na ode ma papa yi no se normal me ensa pe ya o
enukre dwumadi a ye di no wo Dr. Mensa asoe no ano oden ani ntina misisi ani din no abeka wo say Herbal president. Dr. Mensa number near 0244 okay. 0244 92 12 69 0244 92 12 69 yes I was 027 11 73 551 027 11 73 551 the last number is 0532 92 80 Yo Kochi ofa kai osofo la say me call Dr. Mensa obesi ugini ho G run about ubenya kai pampas ubenya kai na kaje tie inside ubetimi anya bi nso wo Tech Junction e na mo won kan pumpuni mantamu ye wo Medina Zongo Junction ye wura kan de Japan abro san ya wo Medina na wo man na FM abro san na se e ho no mo na ye di adwuma enti ba bia wo bia no for di chiri mo Dr. Mensa Herbal clinic na ye wo nupa a de be boa wo ma so atimi afa ho wadi ndi wo hene ni that's an your best issue. Jobless. No one cares. Oba Esther, mi jawa and somebody the obi kapa. And then a dear pani how would they buy? Me how me they buy any say. The same crown Penini was saying. Penini 8 years. And kids one so a cat 3 months no 5 years. Not the last one. And omu and I say school your home. There be one shake to an cry, one sitting po. Not on your Jumana. Why dear Juma? What on phone so pizza. I used some obeja valanda is so general gin. What you ought to be catcher, Mrs. Sicadio Benya. If you crack run a yalim, be me, un shark lander that do. A corner yaliquada was catch him since sick a kitten or the cut off one their command. It is a missing to me shark lana. Many mamma catch and semi pie major on some gates and almost solea or mohuna fan. No, I'm saying you'll be on the wash anybody. Mammy bad time. Missy and somebody dear ma. As some coming and yes, a bianca bedrew how. Me catch and say a cranim blam me ho. Not running coast. They say cranit to Moana. Bearman and Abba didn't know. On fire cranim, me caution. They say, who near you may be a bad iron. Me, Juma, where did you? Me to my dear. Opesa wo je wo bana na na. Me pesa me bana ba me nche na mba ni ko school me nche. Now baby o ti no ko school. Na kasa obefa na. Me ni problem. Now akran baby o no so ko school. Wo ko school. O imagine sa wo ha. Esther. Ma, me wa ha but me hwe me bana sitene na owo mu na me ni nje ho. We bani akola be ma piano pa 8 no obafia na jo. A wo ko he. Woni nam sa. Me ni duru amantem ofo no si a obade de bia ha no ne nam. We drew up say I had the be a na banana. Now there was no say what's one or one boy need na man. Why no wale why oba nwade why oba nwade mo de oda o wale ye no me no wo mi no ka chem so be sum mi wa wan sum mi o wale wie ye no sade be di mi matem e wo me mantem o metie boy we be di matem se me nim nyansa e bi anya no kore ma mi ntwantro abla makita bible mi ntwantro enchira bo na megina wiase afa na ntwantro da mantemu ana meti atonsu kofi jima side obi enim boy odi matem de gani Jeffrey Ramsey o se han Ramsey not don pass e na iso motu ko Ramsey hinahini so ni ma meto wade e wo stadium unit or opposite ni ma me de se onu podi nkasem we nkam ni ma me na age akra na akantan so sane na wo he se wo wu ansa na nsa me nsa aka me ba nti akra ndi ofa akra ni ma me ndi ofa akra ni ma me china akra ne kwa ko fie ono hwan na de ne ko boy na na ba me ho fie so fa oje akra no wo se akra ni ko weekends wan ka se oje ne ba okwa wa ko disen wo wo ko ye no e na ketwa ni nume e na wo se akra odi akra na ko to school na me see you iti ye ya na me ko akra no school mo e wo mu na me ko fie ko ya akra no me ko na makofa mba iti akra ne ba me nchen se iti edu eche ketwa no so ye be ma ketwa no yo ba e na me ka se Jeff we se be akra na duro no makra nem na menche ize oketwa no se no watentene kakra meet me nka se wait na enwanu no komo ni nka omukomu abije mu na boy no oba am so abije mu metrans na mu kire di obeka kire emu ni etie abranpa e die ne kosie ko bi so ahye ni ka jana na bodu sa ono me manifesto phone ni aba me boys ni dimatem se die se gay way e bia wo so wonye bia wo mu ade
ɛyɛ sɛ me mu ade o ma me abra patra se e de na kosi ya wodi boy de ma famu no ɛno de wa na apɛ my lady abrante na ye friend na no pay ndokwasem nto e na adwen so obeba oba beduru ye na ye busa no maami one ne ntemasem ose maami we say emu ade na no ma wa me ne maami mo eyi nsem achi kra me ntokwa bi maami emu ade afa no nti won te ho hwe oba maami ya na sesa ne ne ma frifie ho e koye anam se maami se akola na o no ho no 4 years ni o ma ne ka preda e ho asem se oba no yo abrante na ntime anya no ebe twintwa adwade fa no koli guide e na smo kan nyina ne se akra ne nim no enu nti no mpese obehwe no ana busa anse kwan be ne fa so akra ne nim no akra 4 years no onim no no kwa so okohwe na akra ne ko hu onko ho onim no eti wo hwe no enti we se no de we ne kana so no akodi ni ho no o se opie ye ana okoto akra no fra akra na akra ne edwane ana obusa anse na de na wo dwane o se ne ma me aka chense obeku no onya na obeku no abaiwa no ne bapani abema no enya na obeku no 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 anamfofo bi nam nom kohia akra na akra ne siresire musika enti na ama no akofa akra no anam se sa akola no e kwan be na afa so obedi wo maami sei oba emudi nkomo bebre na ase weekend oba ho na ade na ba oba ho na ade na ba enti de twato de oba be fa no koye no ano wamfa na mabiem to so friend ka che ne se o mana ko school ho na se o mo makwan na we na be fa no o mu bi school no de number na be duru sa be ya maami entimi ene ne ba no na ntumi nkofi on kofa ba wo committee hwe dan mu nnala ebobo masom wo kana na maami di akire me de na ko social welfare mo koye ya ko social welfare mimi a me de masema ba no omma mimi ko tena abontini o ene maami ne ka asaba bra na kro ne twia no fo ano maami ne ka che mimi say mimi mfa kola ketwa ne ma no mfa ne ma ne maid na boy ne kura kofa girl a obetimi ahwa akola no enye saade a fiti tam e ko social welfare no maami ma ne one cd boy no ade a obeye no ha no wotwe wa ba tena fiti anopa Boris B why o se proudly if ya kokompacho akokọ ne ode eden de emre e organic inti GB nemwa 0544 444453 busu fa so mpacha di o yati do hu mo broni mo body afam awrade ane ebia na ntumi mo mpaye den mo afore bono nkasa ma wo bronya ba de na wo nsem emo anwa tomatoes ade bi enseye fabre na janka meji ukrafo no meji na osu nshira no so say scanso a number ne 0598559802 and 024127299031 another Blessed Foster Lawson Beverages Company Limited and Lawson say obema meme nyina ejina brane bacho 0248169999 midima futra yade time ato yade ne so ewie no kra say a stroke diabetes prostrate ne de keka ho ye opokua se mayera enkran kuma se abua kwa gogo midima fo se wani ama wo ahwan ene bedi ama wo 0244774282 Bread of Heaven Ministries International oyen Kenya Somsonko or the 25th kopem 30th November ye no Safar Gardens at Asmaso tonsa dia frenya mi aso fan wosra wo no so o say consecration any ordination ni beba so 30th November anopa no mochi upenchumo afra 0260790550 piling any stomachard me pacho kokwa fifriu ekekawo epai muja eye piling opusa wani etua wodo tetalo kom eye piling wo fra yekutu odidi ejina obo untumi nka bomoden sa obeje stomachard na wanom 0597216447 admission St. Andrews SHS and every asinfusu or say OG SHS 1, 2 and 3 and now we are BC so Swabay Obaka Faniko St. Andrews 0244696911 a bishop
empempra de komade enkapo enkawa bibi piadra yedi sesi ho me atisi bedwam wedding engagement rings ye wade she marketachi asham room 0598585221 na it said na pesa sta ye boa me dia me pesa mo ye boa me say boy no on sheketua no na pani no akokodi ni ho na what bi da say me ba no ni minti me hwe ne de eno ye ka no we Auntie Paulina Bremwe. My lady made her say, "Ya be twitwa we legal aid ye de be ko. Why not you say patapa ni pieto ye de mra e be woro." Tete. No ma me say, oni boy na kasa say, akola no. Say akola ni nyini a, me be ma ya me adoma me kokofa na me ne betena no. Boy ni tete akola na akola ni nyini a, ono nim say akola ni ba be hwe ne papa. My lady made her say, "Da bia ya ye ka. Sompa Nkomo ye futu sem de mama ya. Say ye behwa sa oba wisi so foforo na se wa ama wusuku a wo kɔ ho anhia wo ana wa ama dwuma bi a wusua ho anhia wo na se be umma be ma bi fanyansa kwan be daadaw ene wo a last minute obebu kwase a won fiu won hwew won mwaw ni se ntini se wan kasa kura na wa heda ni kura ankasa ama wo ho ena wan kasa wa anya wa adwen se opefa pimpa bi de wo agina so no abo trader ebi ana wo suku abo no ndi wa yire no ede no ko ni suku nanka enti maya mama mani na ho na mo fanya de suade ene afutusem sabe wo maame awua na wiase ma wie yemfa ma na ba ya 17 years wo so wo JHS na watimi akotwempana akotena ba ma fie ne maame fie ene no wo si niema wo no aduane wo ko nsuo hwe adwuma kra ye do ko ye wo fie ho chese wankasa kra sabe wa mabuo kra ma wankasa wo ho enti nipa be fanya asakwan bi ni aya wo de ye pe nanso ni nyina mu no wakoba ako eni ya wo de hye wo nyina wa meyi wa free hospital wa anya uhu wo hwew wa wose wa ena no aduane no ma obi adi wa bere usika wa ni nyina nka bibia nkyere wa mu ani ana ho no wasa mana kwan amana betoto mrade asa kwanyim de to so mienu sabe de na di kan obesi usu anko hye wo ma eti mesre maya mumma mani na ho e wo sa kwan ne so da bia me ka me se nipa wo ye ohene nipa na titi na so titi a sabe mpredia sa afa adwene ni nyansa e to ho titi ma ne fa nto mojam enti my lady wada roma kakra me ka ne se ye nua ba ye fa ho ne ba bia wo de akọ ka wakoma to yem e ya dan wo mane wo mo wo ne na wo ye sabe abamu aja free se se wo de sika behwe ababa wa yi ba die eni wo de akotofo akoma na yere kire se ehi sem nko an wa na agire so ai obe na agire so obe yi wahi nanso ubebo di die kuno wo kuno so a wo mani papa enti ya abotre wada roma my lady wada roma se de wo kan pata pa ni pie to de ya de mra ene woro ko se de wo ka so de ko social welfare nipa wo gina asem ni mu se yemfa kwala ne ma no ni ade no ensem bi be wo wo chire kakra enti wada roma yemfa si ha ne ye wi a de wo ho ne yento aso firi ho me da ase Enko Anne Obapeni Elizabeth Nchira Mama Kuade elegant ladies achimoda ye maame Dr. Cecilia Odame ne maame edafom na wotwe wie ye kwa akosombo elegant form nkeka mo ho e ne nkotai Dr. Chi na na brewetia onkra no kra ma ne fe yedase holy mosquito spray ne coil was this spray 15 minutes and san we wurada no entumwa kakape ene moa bi etesa no obetu ase Leicester Ghana ye kase yes en kase pad ye extra long heavy flow minty eni nyina obenya bi ye de pinty liners ne bag ashim ye wo eye kate ya baby otum for statue ni si na emi pro for se odu ko Gwanju China obeje visa baby a obeda aye bibia nso e de amount 0244924573 Sesame Herbal ena ekase eye immune booster papa no nam stroke kokete so antumi na insomnia siatica so na ntu wakoma emoyi hunam tutu freshman capsules emebemba ye wurenchi fresh ladies die esi eman enemu sa yade nyina eyifri ho na fe emwakono no so eba soro ebem wa honso awo fefefe fresh co ebetu koko afe kana eba mission so to my area na se the amount 0243559319 Express Group and here come for edema adofo nyina meko Canada meko New Zealand meko Germany meko Austria
me visa me tickets express group 0249000448 Ghana Growth also mfie wodu num kopedra senuma obemu adwuma yo nam TVET sam dwuma de cheso emo adwuma 0308255775 edisan ko enen so nyamia ya de waye hu mapa yakwani abedi nyina mu hwefo ani awrade akwanya abeda ho a yetena CD wonim se edusanu papa no ho asam enam ne wo beka abre bi awrade be makwanya metena se no dem di kan ne se yade eya na ama me ne wan se efi yade obi nya wan efi yade se wo kɔ na wo ba wo do ho na ekoba se yade ka woto a na waye mobɔ ebremu aduram no beka ho asam nie edusa heba mesha eni edusa heba capsules edusa heba mesha ni edusa heba capsules no eye koko aduro kase pa ne ewodwa so enti me kasa che obi akoko etete no se koko hawa dwene na wanum no nyina no na nkwa ebremu me kanfo edusa heba mesha eni edusa heba capsules na dia mawo se bora license chemical shop biemu pharmacy biemu herbal shop biemu over the counter biemu wose me pe edusa herbal misha eni edusa herbal capsules na de wa check counter na china jo se madansi eni wukoko no efifiri wana koko no sabe ama wugya wanan a emoja na eba na koko no ama opose wani ana koko no ma wo yemu bon se kukuru dududududu na wo yemu woro so koko nti wo kwa wo mini musa obi gina wanje kwa ni mini musa ni mini mo keka no wo hu ne awonye eye koko na kofa halitosis abre wana wonu se koko se wo wutimu a eda ne wodi ewo wonum enti obi akoko woni timu bia no wo bohu nse wakasa na enka ewum eye koko enya hwe eye koko wo de bora baabia wo se ma medusa heba meshan eni edusa heba capsules so say me de me nam na edu kitame na ma kyerɛ ahwɛ ama wo hu sɛ de ade ne sitie na na wiase nipa wo hu yamfo asokwa na ne wakyenkyena wo kwa wo se ma medusa heba meshan ma medusa heba capsules kamesha ne capsules no bom na enom num bom eni gisima wo mu ne sɛ edusa heba meshan ne edusa heba capsules nko an eduru a ya research unu say wonnom etu koko asedeku na emom wonnom so kro na enkan wonnom a enkan onso bu ho benum koko ni sisi yade adura na yem hyehyɛ wase me konum ye be kame disem gya madwuma nyina na matrans sem de yimi nsumu na ohwe adwun ne nyina de yimi nsumu na adura no san be de wanya say ato ebi ato aso yentena fie nya sa kopedu sanom nom ko adwuma wo ye free wonu obi ye ni asem bia wo bi sem ntim ayemre be ma didi ni nti ho edura ye de du nsinkro sebe ene 20 na ye no wonu watimi se eye adwuma wo ntinum esani fi so na tiesiase na fa wo gina wo se wo brane ankasa enti ye mna ne ba ko se wo be gina brane edusa madanse nie yeso be gina brane wonu num bia ebeboa pizza madan ye wonachi wo be kuma asenso a ye pizza madan ye wonachi wo be kuma asenso a ye wo so magazine makro go filling station there wo makro no emu a na wo so magazine makro offensive road go filling station there no emu a na ye wo betimi aba ye ho ye clinic ye wo mfidi ahodo ho ye doctor wo a wo body mfidi be screening na wa defa ye nso e de aduro e de amount edusa no no eye kama enti Herbal shop drugstore okwa okansi drug lane ebuti say ta mama wankra mo hwe me mo ba bia wo bia mo ahyaman ekus pharmacy benya bi Kofodu Auguste pharmacy sunyan ye New Town ye na nkase center ba ko sunyan New Town susu go opposite ho ne ye wo ba bia wo bia kuro bia wo so bia no de yin an say drugstore and I say Herbal shop wo ho wo de obo wura wo say me pe do say ba mesha and I say do say ba capsules wo kan nyina bom na wono mo a ebebo apam wo bi sisi ye de eno na dim be ko wo me ba chaw Yesu nti enfa anko wo wate Ewade bambo be fa dusa so no da yaresa e de abro onfa anko wo mu de biara da wo de akopa dusa ne bi nanom ekuru na aba be to sisim ama osisini mu hyehyew osisini mu dwaw osisini mu ju hwehwehwe wo woni awonye ho kra wo de akopa dusa Herbal mixture ene edusa Herbal capsules
na sister wono wo say awurade afa aduro no so na wo de ayaresa na wo de abrom wo to asenti na atwe wo yesi wonya sciatica aduro bia eye koku de siade aduro no eye ntirima dwuma medical ka chom wo de wo to asenti na atwum aso na nkokom obi de na ye dudu wo nante ka atwe na gina wo de sade magnet bi na akere no compared to say Herbal mission compared to say Herbal capsules dress to bia wo gan ha baby abefa bia arusane de honya den wobanya bia to na ebeboa wo wona wonnom na hu sede ewade nam aduo no so ye adwuma nti wato ndi se madansie nie bommode akopɛ arusane bi to na eye ebeboa wo baby say mama me bu me nse wia na eye me ye ne mu hye me na me hu de me nye kopɛ arusane bi nanom na me ka ne afidie bi so say oba papa we worry ni feed your husband well with enough sex. And our presenters, hey, man, son, I person share. The person share and say, "What about feed your husband well?" And you will ensure when they do draw pan up my beton him. Now, bet me and say, "On my dream." If you say, "We are the sir, a wow, Emma, who crew." Once I see a kum crow, to baby one in Shimon, Emmy, and Shimmy, Emmy say, "Nunumbi, a crowing in Abu, Ama Waton, Mamma television, your number on the screen, and you know, would say radio on Swa, a 0500 110 115, 0500 110 115, 0500 110 115, and that's a 055 700 98 24 055 7009824 055 7009824 and answer 25 emo bia wo be free biara no wo do erusa soye koko na fifiri utu awoto wo ko emoja wom wa ye bia enkwa wo de bra na awrade mo aye me pacho ye hye kwa okumase so me magazine makro gold anum la pass ye wo pizza manachi ena sunyanso ye wo sunyan new town awrade nka mo nyina mo onya mo kase amen anti adusa maame na ekro no timunyi nuro bi no o se oba de se otumi film maku money nafses na niam atumi koyi abranti a friend who could ever say Jeffrey abai when some abetena wo broso no me de me se me nyinni agina wo ba because oba oso onyema agire osiu maame mu ye ne wanche siu maame niam siu ni aba niam sinkra niam sana sabi wanyesika kra continental ena ho na wa ba na kasa wo ba ne ni mu ntu hwe ne dia o mai ka na mretia eti se Jeffrey wo temenka efri ne kwapo fiada yantu nka yenye ni kwan edwada ye be so kra we nsa edra koliga aid ne edwa ko gina court na wa hye wo ba as a responsible father wa wo ba na tetetia what has done no canesta ti se baby a Jeffrey wo yenka sa de wo kan ne no kra mi se bi de nyini eti be you ano yes edwada benya kotom krata do nyame 05 0598 994 994 0548 931 0551 Kransa a number me bobo no yasemu 0548 931 0551 931 pacho mumra no munchira madwen obi amanso ensore nko na mkodidi makomde mabre eyedi adia na mo mo mawia na fani yedi e ko adazwa obia tio mutie sofu mame premaini ohini ni adazwa obia tio tutu ayampia hello 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 MTN na kanu hutai why papa me ka sefu kuma me da asimiura me so me sika ko bane na tuna mu sika mo me sika me besti mi fi mo me japa dem ko bane na tuna no bra kuma se be pe bia ma ko bane na tuna me mati academy hello good afternoon afternoon pacho di yentio ampache from Isaac ya kwa yo yentio Western region yo mami ya tamu ayo ma yene
mmarima bi no yɛ mmaa no bi sɛ ne awado mu yɛ nyɔmu mmaa no nso bɛbi ebuti ɔmo ebi ewiase koraa na ewu yɛsrɛ ne bi ata na sɛ ɔntene bi na ɔhwɛ ne mma wɔn wɔ ɔbaa pia ɛnyɛ fɔlɔ sɛ kyinkyina wɔ ɔbaa no but ɔbaa de ɛhyɛ ɔbaa ɛsɔ hɛ no ɛda ase hello yo tia fa so hello Ajo. Hello, aja nti bi eto nkakasa. Ajo so. Medase. Abaya pesa kama to dem we di konkwashin. Tawani. Abaya de mesema amomwa na mameta. Abeso la kuma na mezo. Kula kuma na mezo. Baba. Ebusia matade efefefe hyemi. Toma ye gu ni komu yi. Enye se chain na da me ko egu atade ne so. Efe. Very nice, decent. Auntie Ann ne de bremi. Ye was Sanka Plaza, Kamara and Cry Kolebu. Opata bia casual wear, evening wear, dinner, wedding, bibia, bags, pabwa. Friend was 0545 85 3608 0545 85 3608. Ebusan Sompa Nkomo ahane brebe me kwan ye de asi. My name is